Dubai poole. Ja nagu näha on, siin on ilm jälle 35 kraadi. Liiv tuiskab üle tee. Aga varsti peaks tulema Dubai. Sinna on umbes 30 kilomeetrit veel. Aga juba äärelinnad paistavad. Sõidan siin suhteliselt piirkiirusega, et siin on 120 lubatud, aga autod lähevad minust mööda nagu postist. Ja kui mina hakkan kiirust ületama, siis mul auto hakkab karjuma, üle 120 sõita ei luba. Paremal paistab mingisugune liiva sees, mingisugune ei läks ära. Paistab mingisugune ehitis, aga liivatorm või liivatuisk on siin nii suur, et ega siin suurt midagi ei näe kaugele. Nüüd vist on näha. Näe seal kuskil liiva sees. Silla alt on näha. Tee peale vaadata, siis liiv kogu aeg tuiskab üle tee. Krõbiseb vastu autot, huvitav, kaua siin autode värv vastu peab. Kuule, aga see ongi ju Dubai, mis sealt paistab. Ei ole, ei tea, mis see on. Seal on mingisugune asi on, aga vaat ei saa aru, mis asi see on. Võib olla küll Dubai, jah? Jah, näitabki 11 kilomeetrit on juba Dubai, et see ongi Dubai, vot sulle.
പകർത്തി വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാക്കാൻ നീക്കം. നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നതിനാലാണ് പ്രധാനമായും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഈ മാസം ചേരുന്ന കോൺഗ്രസ് സമിതി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും. AICCയിലും പുനഃസംഘടനയുണ്ടാകും. CPM മുതിർന്ന നേതാവ് GS അച്യുതാനന്ദന്റെ പദവി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചില്ല. തീരുമാനം LDFിന് വിട്ടു. പദവി സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇന്നലെ ധാരണയായിരുന്നു. നിയമവശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാകും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. GS അച്യുതാനന്ദനെ ക്യാബിനറ്റ് അംഗമുള്ള അധ്യക്ഷനാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാമെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ധാരണയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. Son Dubai. Kus siin alles ehitatakse. Paremal oli rongijaam. Mingisugune, ma usun, et see on raudtee, mis seal üleval kulgeb. Paremal üleval. Näeb sedamoodi välja. الشيخ محمد الحلباوي نتوقع تأثيرات القرآن الكريم من شبكة المسؤول الإذاعية بنفسنا في العين إلى تلاوة آيات بينات من القرآن المرتل من أول سورة الأعراف إلى ختام السورة يقرأ علينا فضيلة الشيخ. Praegult on kell 11 ja väljas on ikka kuumus juba täiesti välja kannatamatu. Üle 35 on täna.
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمسلمين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه kilomeetri pärast hoidke paremale, seejärel võtke väljasõit. No näed, minu GPS tuletas mulle meelde. قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو صائمون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها لمن تبعك منهم vasakul on näha see suur torm. Paremal on raudteejaam, teepinnast kõrgemal. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Jälle paremal raudteejaam. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما sealt eest udusest hakkab nüüd kesklinn paistma. سوآتهما وطفقا يخصفان
torm seal. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. rong, paremal rong tuleb vastu. No vaadake, no miks meie ei saa Rail Balticut viia teise tasapinda? Täiesti võimalik on viia teise tasapinda. Oleks maal säästetud ja loomad saaks alt läbi liikuda ja no ma ei tea. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Tere Dubai! قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم Kuuma vine on ikka. Selline, millest kaugele ei näe. كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إنما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين
آياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم عليها من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم No niin, et nyt olen linnas sees, et panen praegult kinni, jätan järgmiseks korraks.